савол аз зан. домло мегуфтед ман зан ҳастам, соҳиби як фарзанд. чанд сол дар ҷудоӣ зиндагӣ кардам ва чанд вақт пеш дубора ба шавҳар баромадам, яъне никоҳ кардам. ҳамчун ҳамсари дуюм шудам. аммо падарам ҳарчанд аз дин бохабар бошанд ҳам, ба дуюм ё сеюм зан шудани ман қатъиян норозианд. оё ҳуқуқ надорам ки ба касе хоҳам шавҳар кунам? Савол. ҳоло шавҳарамро розӣ кунам ё падарамро, баъд аз он ки аллакай никоҳи шаръӣ дорем? аслан падару модар ё валии духтар, модоме ки ҳамин хостгор кори ғайри шаръӣ накардак бошад, никоҳаш ғайри шаръӣ набошад, аз шариат берун набошад, бояд розигӣ диҳад. яъне ҳоли мисол занҳое ки як зан шавҳарашон як зан дорад, вақте дар бораи дузанагӣ суол мешавад ё дар бораи дузана вақте ки гап задем, занҳо норозӣ, занҳои як. лекин занҳои ду чаро зани ду шуданд? маҷбур шуданд. ва ин Аллоҳ таоло пеш аз офаридани замину осмонҳо 50,000 сол пеш вақте ки тақдир кард, Аллоҳ таоло медонист ки мардҳо дар дунё кам ҳастанд, ё ин ки ҳоҷати мардҳо ба занҳо бисёр аст ва ина ҳалол кард. ва касе ки дуюм занро таҳқир мекунад, аз Аллоҳ таоло тарсад. ин аслан айб нест ки як зан шавҳар дорад, ҳалолу пок шавҳар дорад, дуюм зан аст. ҳазрати Оиша сеюм зан буданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пеш аз ҳазрати Оиша Хадиҷаро гирифта буданд. вақте Хадиҷа аз дунё гузаштанд, Савдаро гирифтанд ва ҳазрати Оишаро гирифтанд. ба ғайри Оиша баъз 8 дигар зан доштанд ва ҳазрати Оиша модари муъминҳо аз дунё вафот кард. ва мо ҳамеша ҳадисҳояшро ривоят мекунем, барӯ радияллоҳу анҳо мегӯем. як зан набуд, зани якум набуд, шавҳараш якзана набуд. айб надорад. занҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам модарони муъминҳо ҳастанд. масъалаи дигар ин ки падараш аз дуюм зан шудан, яъне дуюм ҳамсар шудан қатъиян норозӣ аст, ҳарчанде ки дар ислом ҳаст, яъне ки падар норозӣ аст. худа шавҳар кард. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که اگر به دخترتون یا خواهرتون، به همون زنی که شما صاحبش هستید، اگر یک خواستگاری آمد که دین او و خلق او را راضی هستید، خانه‌دار کنید. البته با راضیگی همون دختر، مجبوران نه، لیکن برای دویوم زن بودنش مثلا نمیخواهد بعضی پدرها، و اگر اون نمیداند آخر بعد همین رد کردن آیا به او دیگه خواستگار می آید یا نمی آید. هست دخترانی که پدرش دعایی بعد میکند که من شوهر نمیتید هیچ کس. 10 سال 15 سال به شوهر این معقول نه، این اونجاش معقول نه، این اونجاش معقول نه. این بیچاره دختر پیر شد دیگه. سبب کی؟ سبب اون پدر یا اون اهل خانواده که ندادن اینه در وقتش. برای همین اگر نکاح کرده باشید، طبق مذهب حنفی یعنی نکاحتان درست است. طبق دیگر فهمی علما نکاحتان نادرست است که به اجازه ولی شوهر کرده. لیکن بعضی علما میگن که اگر پدر یعنی موافق شریعت نه مخالف شریعت برآمده ایستاده دخترش اجازت ندهد، میتواند برادرش یا بابایش یا آدمی که از این دیده شریعت رو خوبتر میفهمند میتونه به شوهر دهد.